Mamali ni na problemu shabaru mweshuli mwanzo ikemi minjantu wajao ole haonda hubi ole sisi roti nzambe sisi haina tukaza nyungu sisi jaguto basi ngotofanya ili takabbar basi ya dunga yabo atakalluf watantu fi din doji ikando ko wika yao kesi tina wejeza akijili atina ujengeza no goboko kujamba uzifanya alqawlu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bighairi ilmi domruha baizo Mwenyezi Mungu na mtume mriati ya doa bangu to darasa no katenda shioni asoma amweshelewa uyu mwangaza ntuzino mwangaza ntuzino ngawe culture banu siwa ko muri siwandu yiri izo ya lazima zifanye dazi izo ya lazima ziranti dazi wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اما بعد. Kwezi watukufu mafundi watu wababa hatu wazazi hatu wanasho hatu wana mawanzani kusudi usikolele unubani rije rionese izo rifikirio hauka sonti pia ritwa moshionire ndera some yabo haina mdungu jozisiwa embabi ya soma ne namna ya rumia ekemdo arende nayi ngujo tahasama haika nguju ekakatujwa ngujo fikiri bala rendejo ya rendeje ya baki ya je angamiziwa iyo yede mana bukondo wamba wasome abenge ngamono e maulida na banuri tola rendera some e maulida ya hatu wenji sito jaribiri bala wa innaka la ala khuluqin adhim wanarugu wa titi wa ili wa rarubas shao kweli mtume sallallahu alayhi wasallam rihtafilio rifeteo umzalihanishiyo wahe ikawula zimuri mdunge baramba si umwanze mbabzandugo yarambari fanye akasi tuamba ukana mdukata hambari fanye chao oyambari fanye chao amunge gelazimiyo mafundi watoze kiemba wenda hutubilie maulida wandu walemewa uka mtume wakati walamma tamma min hamlihi iyo kama tutujua anjo mbani na nawe anjo mbani haro hana nawe roha hafu shaga bo qalbu ngawe enwayo yoka ebanu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama zabari yabe rahmatan lil alamin ya jiambe ga mjola bebe jauba se yafanye piti epiti yake tufanywa nuka mtu hamba ukashekeza mtu mebo mwenza choka wa ndovi hivyo shamu mbulia owanduwa utubilia weze maulida nezi hafla zinu pia kabati ule unyongo weze ngo mtume ya janizo pia ni izo yamba wandu wazireti pia kabati ule ngo wasu ya mtume ya rinika yambe na mduge ze ngo zinu izo yamba zireti na warume Qur'ani ngamtuamba innaka la ala khuluqin adhim akana sallallahu alayhi wasallam akmala an-nas yadi ihtimi khalqan wa khulqan rasifara rasulullah shadida al-hakawna hal shabanu gabonugo nziro ya zitahadhari shaban sina ukadamina yangu jola ani wa haina mndu kongo jofanyeza ngo zinu hizo ndizo mafundi watu wake mtu mijini ya bidi mrambie hizo wandu watu kufanya zikenje mandazi hizo wandu watu kufanya ziyangamizo wandu ndazi hizo wandu watu kufanya mambo karanzo mtume sallallahu alaihi wasallam ezenda ngekarna ufanya ndugo rajuka sina embe boni shanga mda zao emiji ya hatupi ya irora haina to biyambi za dunia ngizo mijini hatu kamtuzi shangwezo maulida uchaina mrungu reo kiyamba renga usome aturi yabo Allahumma salli wa sallim wa yubarik d'ailleurs emaji ya makanguzi ya komori ngamjo mtini ane maulida ya Indonesia na muguni ndukita jibia sabala hata wala wale mwaneze swafura wala wale mwaneze ndidi wale makanguzi ya warengesi ya unisaidie banu osekuru hakanu katika po batuvu shakabati fundi utoba leba vulinulinja shonga enyima to mana nyinyi mwangamizo wa komori haina mdu atawa namfanya mwadilifu abu yabo lelo tirenge fursa inu watukufu jeri wonese izo ekangamni shiri yaona mnifanye sinyi ba wautsa wanja wahangu wazoa ni badile ba direct nabora hanja wanji abenge ngamjeshele sizo ni mafundi watuju waambie izo mtume ya janizo bahamba ukana wama atakumur rasul fakhudhuhu ekagaranzo likebatimana mtume na ridunge izo ya habari dunge litawe izo habari zitawe
Oando wenji wa mangu asufio mtume waodo wano oezi wa wandu no hibio wandu no fanyo unafiki no saidia watogu harasa envinyo no ulevi nezo tabia mbizino mijini hapo. Halafu ya waodo wako utende ware amalida sirikali maulida ya sirikali waningese maliwa zangamisi. Umar ibn al-Khattab ambaye ndarengezi al-Kaaba ile desema nongea al-Kaaba ikakomori watu ambaye yori ifa za familia ni majana sheda amba taudo edado ni al-Kaaba no wakomori ngona nzaya heda raya al-Kaaba yonge chikada rugoi kartuni kwa komori wala mbahi ndo jenda ndo tufu shangara ndo rapa zeda raha la kwa komori wa fihanzaya yodi mamdu mwanza kidi eba dia sirikali aboge lazima yobatola jao yigela wari aina kati mkomori antu yangamize mali yotso jitana hafla abungenge lazima yorijo hizo mtume ya janizo ujokanza adunge yaje mtanganye naye utojokanza ngujodunge ziraji izo yabati zirunge yaje yake hule naye ngabo ajukanga rashetwani ngabo ajukanga ra mtume sallallahu alaihi wasallam shema fundi wa komore za tabia zilo mbi ngabo waria temru mahe zonole abo maore hafu wo mgazi cha umumu alia mtuani au maore wa komori shakabati mwelezo omtoworo awafungwa henda ye hwane janda rumeri mufti katwamba ngo humeze rozila waone zizo tipia ntabili mrafulili wata abonge watukufu eza muhimu swafi mtume ya janisi ya bidiri zijo bayambokana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ikakweli bantu kamanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamumtwi yo ngamshili yao ngamshukuri yao ngena mudunge hizo namwambia mtume hata na hindi weyamba wama atakumur rasul fakhuduhu arudi harambi ya tena ya ukana aliyawm akmaltu lakum sitimizi mtajaongeza zahe hapo na majagala abungi haones aham ma amara bihi rasul sallallahu alayhi wasallam izo mtume habari zifanye kako lingari manza au babangu andana ambia ndo fanya cha papangu andana ambia cha mzee wangu rae jafa na bacha mzee wangu anika wasia ngo wasia wa mtume karana udunga wasia wa mtume karana udunga shanga udunga ezenya suya za ndi abage awwal nasiha ikayao mtume sallallahu alaihi wasallam yari amrisha at-tauhid wa ibadatihi wahdahu tauhid lillah domruka wa abudu Mwenyezi Mungu basi mkunkuno kenja utia abanga mjoka jao yo mihenda jao emruahe amabia jao era uhania himresa jao ekenwa zorogore jo Mwenyezi Mungu basi yone ndogo mtume ya madu ya janio eni utoto dunga yo abo kushiriki na haina mtu shiriki abo wokana ufirliwa wangu jonja mroni inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ilo dele dhambi kuu o wenji wafia wanyamawi o wenji wafia potitida hubini o shiunda o wenji wafia male o wenji wafia o tijibu aina mahala walo mwalimu wa komori wakati na jana Mwenyezi Mungu ya waruzuki ya walise wanosi wa komori wao wamfili na boti na sada halala zamboni wa mishitu abonge ekeya kidangi yojema kabati ujuani dimanyanya kabati ujurumila mananya masahiri kabati utuenda yambe kwa sabucha unani yambi mungu jotokana wa bil qadar khayrihi wa sharrihi wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun kabode wala jawjaw ashe Mwenyezi Mungu unurizuki bang ya Razzaq ya Fattah kabati ujoda bede daoneola endola niyo joka jaidele abuka tungoza mabila esendola wa rosungo wona wali yoke tukana mali kejo aenda bere bismillah bendola yo namna ni wanao dola hiyo yonge tukana madina hidini shawandu kwa bambi ya mdu ereri ati enda dola mdu mshajwa muo awala ngenda kafiri wala ende katumira hamira ngetungo puha wala azaya mwane shetwango fikiride nyungu yo sheli wana midu fikirwa na midu anyatu areza zira wapia kwa kabati hata wakalimia Mungu wamanyi yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbu yulode dhambi kudi nono wakomoro wangu wangamila pia wanango wenge mwade boda fanya tiratu angwa sumada ona walimu hiko wakomoro watu wenda ona walimu wallahi bila kazi da yo kufanya operation tibure wangu wajua pia watambali ya Afrika yu utona walimu yabo hiyo isaione sakamru katu amini Mwenyezi Mungu shayo shirk wa akbarul kaba'ir udiro wahima dhambi madhiro al-ishraku billah dum tushirikisha mtu na Mwenyezi Mungu kwanza ndogo alimul ghaibi fala yadhhiru ala ghaibihi ahada yani yenge joka chao bado dofanya chao endao ne mrio hangalisi se baba no ama ukazwa chao endao ne chao alafu ado bishana jirada kade yodo mnaso hawa madum Mwenyezi Mungu ambia mtume ya rambi
ya waina mtu kana rongo antre mna kamewo elembeze mna irasiu elembeze wana rongo wao ilindi watu jofa ndo dauni ondoa fupi ondoa joka matajiri pia ondoa wanaipi watu joka wawali ondoa de hazire wepi parce que karijaji fawidisha na Mwenyezi Mungu lazima uribe uso Mwenyezi Mungu ina sijuka ukaya engeti ndabura amini Mwenyezi Mungu rijwa ukakarna ufokosi kuko jaja wala karina ubake ko sikuja wallahi karjajo roho ezetereri nezono rambilo uzene ze message na ukananga zero ularifu shabudo kambia jipange bahe yatitso jibuli acha wekaparise mndo atendea mwe affaire izo les hommes shatira kana ntiro antijwa hufa ntfanya ntijeka ntfanya ntijeka cha no izo sisa zanzu wa fi lawhi mahfuz abenge abo watukufu bitijeri do fanya sinema ba wallahi ila namna nao enge mtume sallallahu alaihi wasallam ayaja komori bana eke ajeda do mfitane maulida yao au ya do toze discours zitola one mafundi watu ajotambi kane ba mdeda Allah ege mtume do uja fikira jeda daba innaka la la khulqin adhib ومر صلى الله عليه وسلم بقديد وبرمال خذا على معبد الأزاعية عبير عذاب أجاك متونا صلى الله عليه وسلم أجاك إنسان ما بوتي نمني أتمنىكم تسوون وانا نمدو صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه شان مدو جيزونا با مفاني مدرنتي زونا با متفان أبغى أهم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إيزو يا جانيزو أبغى كنقر صلي إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أبغى جونجيا إزيوسيو أو حياتي وليو بعد الجو لسه إنهم نوعا بالدين والدنيا شبان وكمريكا وانزوا فيزن فيهم بيوهم بالدنيا نرمي لاجت نزمي كاتوهم بالعبادة والذنوب شبان بالدين والدنيا فسيرابو الدنيا ياو مسكالنا مذنبي بس أبغى التوحيد لله وعبادته وحده كبالي أو كنتنا وبارجو كنا روكو تنا وفanya روكو سيابو wala wajuka wende bangareda rumedaira ya dahubini kareda umambasa harumadeira kareda ufasi ya bitamula harumadeira bangareda harumele kaburila mzedobi enda jujusa bejiwamba hata haja pefu na balange na kaya na koa wala ndio mo harumadeira bala kaza yonga nzo chao mikate na menje ina ndio bedaira mo mo kensa rumazile razili mdo jujusa bejiwamba ero kufanya ndo bit ero kufanya sherehe yando Allah yarhamu bas tumnamba ado wakamdume mabasi Shangono ado chichusano chiwanda inde daira ya mzelo bilolo yelo ungisa kwa utilisa bala hata na bala wewe ekawa filo da honi hata kutushindo na ba ubuwe mba pistole ifusha usiku wa daira bangudo enda mnamdumsi hata sisi wakati la dofanya za trema za mpira ono mnamnono mzima ne mnade azungu sata aleo dia shadu aleo dia kadiri abo tula wasifu wandu hata wawandu wakawabudu Mwenyezi Mungu ça suffit wana namruto abudu Mwenyezi Mungu sojari to mabudu watu lijaro dofanya hafla za abakati ko birani hafula nduvu basi chakashende wakati ulibiri abagena riziye beka nduma mudu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala basi atakende Madina karsito bakiba sababu mtu ashika rubo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala au sio nenda Madina mtu laka Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Rashid abudu Mwenyezi Mungu wao wanabodi mabudu ngebo ndo msiro wa mtume kutoabudu kati Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kenga wa uswali ya mtume uswalie anafungo chodo da misiri na uzungulia na mijini na tina tia sababu go shehi kadiri na rifai na ndo hiyo akidu yoke tungo wona samduka yoke chalazi mu wakomod chakar jazio hambile za kweli wandu waelezo hambabi kwa kubali waelezo chao alibeseke tuanza karafash famile kama do janabi komore kikaja twamba unike karafash kwa nduda orange nike karafash na njeni na itsangu na mizize ikawa ni wanuko msia ni wasekulia zao ni wataba zene na vukia Tijau watukufu salam tukum abuga yadunga hapo hindi baada at-tauhid lillah iqamati as-salah do kawandu wa swali ifo wandu wa swali wandu pia kapata wandu ya swali wandu warenge bandi ni wabaye mafupi ya wasade wala katwanta lezenyile abahari undani mhima mrati yabasa wandu wazingamanya pia kabati maji ya ukaondoa tawazo wa swali baheze ngo mtume habari fanya abidirizi lunge swafi do wangu du Mwenyezi Mungu ikhlas yuache kabati mwalimu kabati shekhi kadha na kadha wa waruma wa Mwenyezi Mungu yadunga hapo hindi iqamati swala riswali yadunga hapo hindi ita zakat ngizo mbilibo wa komori
ekengawe na mali ngolimo ngawe na zindu wazihanganzo utowe mna pourcentage yabo ichijoka hajala haho utirengeze mali za komoro ndo uziharuma banki pia wakomero ngo tuzungulia huko jole na urenga mnaino euro ja urumia ulimi uvune waweche kututo ngamano bo zakatul mal na zakatul fitr ndio yobo muzatumu avaya heidi zakatul mali de mali uloniyo haude nimene zero zijulonizo utahabu na mnaila yabidi utowe mbabi unikema maskini khudhu min amwalikum sadaqa tahirukum na mtowe harumeze mali mdonizo na mdoto wa pourcentage yabo moto wa zaka yani siyamu ramadan do mdo fungo mwezi wa ramadan hajjul bait ikengawe na mali enda hijiranzo wa komoro wenji mrufanye hada yajo dindo wananu watuhu wa mbeho hechi do wenji mashababi wando hechi abo ndo wa serikali wafanye mseto wende twabili wajewa rejewa done sakata sirichi shaka batulo neze mali amnafanye hijira zbantu jo kamjo fenso abidi dunga hapo hindu birrul walidain do nenda sema wazaya mndu wasilatu rahmi na utengelea ohanduhuze o wanashwa hao wananashwa ho wananyamzata ho wananyambabaho au pia gaidazimio mndu ya watunda asidq wal amana ukweli na uwasilisha haina bahirwanikiwa wanduanja shonga imitango sihiri ezerogoza kisilamu pia kabati mndu uzifanyo aina ni kwa mali ola yaliza msihiri ola yaliza shama we yalo mtango we yale akipu we yali chao kabati mndu kwa robo 10 zingare gutsojita wade amba wala ajara nge imani mpare wala kajacha wale ni hawe pia shaba na kwa tujiramu hanuka amando adubilo ni mazetwani wale ni hawe pia na muhura mtiti ramera mshe kabati mndu kwa robo 10 azizinga gutswa zo zitawa chau dunga bo hinji alwafa'u bil ahdi do timizi miadi esengo zino mjozifanya chao yabonga mjofanya chao aina usiku kwa muri warendo saba halala aina usiku kwa mbagarjo reseze kutisi chao chao minga mjorante ezi yoge jenda twani yoge jenda Mali yoge jenda Tanzania yoge jenda cha zakoli yoge jenda sigara minio singarjo kawenda warendo asede pia kabati mrulo na banki ile ilo kan shawi na robo oi shawi we ina mizinga mani ahoi kaste miadi shaban we mnafiki kabati uzidungu dunga abo hindi al adl wal ihsan al-adl wal ihsan ganzo mndu yake mndu mwadilifu na urenda sema utisikini wanu angamiza wala utisikangamiza wala usinya ganzo mndu yafukani ba mwadilifu wanu hazionti pesa bali ntoa wala ndensiwa wala tuo mjini wala kwa tsarume serse izabari nifungo wao wanu ni renti wala wafe pirisu izabari ni nikao igrasi wanu ni kekani wani ebanza ba nsofanya hizo miezi mingi ambazo sifanya mafundi kwa na bazini na wake mwadilifu na wake chao arrahmatu bin nas do ufanyia hilo bi rahmatan lil alamin bashira wa nadir shabo wako mafundi watu ukate ziro ngufo pirizo o yarende na mekanisien yatukambeza ngongizo nziro bangu tambiho arengo enda fungwa ngufo yabo alafuo no mraja pariso warenga wamfunga haruma maulida katwamba arrahman na msikini wangu walimu pirizo na msikini wangu wafao na msikini banga bocha kanaba rogo samfu bora ya paroba la likuwa envelope watu wema wanyu wala asoma rofafi watu usoma ndajibia zele jibala remu mali sofra wadangu ndade kangu zibala bageregere ya mlebe safala emima hede utoba al-atr al-awwal kama wala ile arandi hazimbi Allahumma salli wa sallim wala ndo wala muda wote yanturia sobantu Allah bila ikabasi mndu panya bano kwa sababu ya ikhlas yani mndu gotori ya tijio la pisi wa mndu dosifilo basi yani si amali tobe wajeri do fanya kwa ba dunia na tarife pi shakabati mndu fanya ruya ikhlas yoka wandu wafunga desire wandu watunza tuna maji wandu watunza tuna mwenji wandu tukorenge maji upashi haina tukufanya suara kabati abonge yadunga yabo hindu watukufu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar izo zongo mtume ajalizo nyo ndo mwaga msufia mtume wa mwezi wa kamili mduka DJ al-amru bil ma'ruf ambishajem na msaidio wanati na wake urahafu na mleto ufunga wantu na mleto uwa wantu na mleto hidia wantu na mfanyisha abongo wanonezembi na mdusaidiana na mdochula na habari na mfanyani irubi na mtiulane na mtidezane na mtikaliane hizo mnyezi Mungu yamba mtume yarambi yakatina baroko nzima raidunga ya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar haina mdu atakaotoa mawaidha komoti atotuambia walukana zindi za bidii mfanye zindi za bidii msifanye menyao ndazi rengeza ndazi haina rogo madha yajib madha naha hizo zingi yambia mtume yarambi mchamparisa serikali wabuli ya watu wana vinyo no pula nezitwa
wabuli yangabo ufiraji wabuli yangabo twabiyambi wabuli yangabo ndabo wabuli yangu watuko utola na zero wandi wazingara mndi amba ngamkozo kwa banso machi wa mfungu nguyabo ngufo gebo mama witande abia edam yaho akomoringeti hao kamtuha aramisha shamwede mtume wado si waki wado hamsambe wanabuzi waka komersa wallahi bali uhoza kamrugusho ze mawaido yanu banwanza mtume tibwa bala kiyamba banenge mtume acha wana chaone namna ebiji hatwe majaliko neze sambe ne ze twabia bino ulepi neze nkalizi ne masahiri neze ilimu ha eba tuambia jenge mtume atuambia na mtume eba tekekatare karafasha na mtume sana wana ramahati wabanyo wanafiki eba hatekekata tu akajoka kolinga fasi wanafiki ukalizi mwinji haina mrwatu biya mru anyabi na masahiri na upila mtume setwana kabati uniko amana haizingara wala gutoma ntoni wazi mimi nafuko wo singara yao ajua ende na mahala balo mali mwenda puli yao la faiho ba manzo ntoke nyu baba kama nzo lifuko la saya kama nzo nizo tipi iyo mina sabu almubiqat lanai abage al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar zo mengoni mwezo no muhimu mtume sallallahu alaihi wasallam barizi amri sheri harasa sembi yadunga hapo hifdhul lisan wa husnul kalam waziyo kadizi wasiyama dharau wasiyeja sisi kwa siwanga wanao no waridulumiyo na kabati ya ruhusiwa na mshendo kabati ya ruhusiwa ya rongowe nai badi mdu ya dhulumiyo wobe aside mdu ya ni kwa ruhusa ya rongowe nai la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawl illa man dhulima kabati mdu ya ruhusiwa ya mbendi badi mdu ya dhulumiyo utahuni biyauni wa mtoto ambaye alhamdulillah hasbi Allah na Mwenyezi Mungu hangamize ndekipeleza mali nguna na huro tsebo kwa ina ulo na mulo mnono ko toni tabishi jeshi udungo ida yuwa wanduno njia mijini kahare mani warenge abo ngotoka kujana ngamize buko katina badansi nge madare ndi haire kehende hanga miare bani paralysis basi kana oda nge mziga jani fume tena abo paralysis ila ya veseila ila do khair kwa ida jotoka zali ni kana ba man shekanga mnono kutoto twaji yani ulili yani hidi yani dharau yana ngamizi zembada yabuka mtu mumbele ya mgu ya ngamizi winani yani ko ndo japaro aliwai fundi awe tifundi wai kaza sado ngabakana tifundi ngamanzo banda mifundi ni rekinya banade na himidi asali ridore mele koti ya mduda we ni doda nomba wa aeroport hata yo tifundi tena fundi we ukanza somesa hizo ya somo hawana nami hawana jihad ekabunga manzao ishoka utegeza nedena rege bobala kinya bani zingizele de haha amadu wa Sudan nedena himo aeroport asali hajara tofati Allah al-fat ala nabi ali الغاو دون وفيلي اللهم صل على محمد سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم احفظك كما تنور يا كيامبا nikasema jiribana oya somo fundi fahari tsoni lelele devu anata inuna twanduka tsamba ni zipu Allah fundi tiro ure kiyamba udwado himidi ya wamezi udwenda obahuwango aeroport yote yazi ya fundiyo fundi do hamba izo Mwenyezi Mungu amba zamba ewanzi ishie ya dunga utonza da tiruke yode watu ifaya hatubasi abangeke ujawono ashile ya kawe fundi akile ba ya kawe enda be fundi la webo ewanzi ishie unafiki na de hurwachi singari tu hamba ukazini dizo mtume habari zambe ya dunga hapo hili baada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa hifdhul lisan wa husnul kalam ebani fundi ngudayo atiruhusiwa ni Mwenyezi Mungu ni de kati dulumiyo sheka mtojanga mtukaza mdunda bobure ngamkaliyo mdubure ngamdharau mdubure ngamambo makaulu maibure waikwamba dhahabu warengwa avoka halibwa warengwa usiye halibwa warengwa wandu walibwa walio endaringe badhabu ba olani dhulumu badhabu ya hangu la yati wala mathalan olanda ani bohemba arudi ya hangu onenda kata ani bohota aharaya abwenda ola avoka haruda hulo hendesa heto do warengo ola timfari kunika babano badhabu yangu ebanurenge badhabu yangu odoti onda rumeze nyikombi bago mintuti ebanusoni ulile mwanama kama zumaka meza baraka ulile mwanama unike mbari yale hangu basi fanya hazi maana utoli ba hinde mbari yale hivyo nafanya hazi mwezi nakopana wili hata utoli kwa hada mtu hawe mwezi wewe wedhalimu wedhalimu wewe mwezi wewe awe yote dambi wo yote dambi katamba wewe mwezi wo wani bohezi akizangu to unika parce que ngabo timwezi reka wede warenga uzingara mbaindu ya hiba ema na utoli tsa mwenyezi minja kaya ariyo dio ufanye jamani maduka mimi sidena kaya boya ndarenga laila shaleila heda ulumbabi ya janiyo yao ewe maana utoto we dhahabu ya wandu lazima zandu baada hizo tiza haweza bali udungo urenga unika ndo hulem ezo kwa izuka bwana kwanza waambie za kweli ina mwele wa sahiba kabo mafundi wengi
ngwaja la mtura ta ene roman wallahi bila wandu wengi kwa tuoni la pizza bon toba YouTube ban na yinga mjokana haru madakika kijamba darasa milimani ngabo ajote hawajibiwa wala wezi hamu ngabo bukungwa jo bimbala la bange meteri no pistole ho wafu wa joju haya wado se kwa match ama paki sha izati da mimba mtiba ni jendo fanya sa rufuraha ngamibanu nabe yizoni aminiyo nafsom parce que ngamjuka mdozi siwe mba ile muloni yoyo njinga Canada uziswe zabara utusomesa zabara kota tatiza kweli kaifa taktumuna alhaq zabara utatazao haungo ndo amezi wanza unatizo utuhanza afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd wama jazaa'u man yaf'alu dhalik min khiz wogule ndanaji abingai sinaupa tu ambaruko banu lilishwa rupi yanga mtu hamba enza hangu tiruhusiwa ikati dhulumiwa nirongowe naye ekale lo jeshi ngukona mvu katubiri liwa nanti katubiri lieze nyumba katubiri lieze mali za henti kamili katuwa nilie nipaka shangu tolo cha injumi jini hatunori uwa norifunga amjwaba ila mdoa uyana gari hu mdoa hungohimi loa ila mnyezi mgugoto huvunza اللهم اقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريكا nguna watemro nguna wangabisi hizo tiruhusiwa yode mana bokana mnyezi ngwe kajibu mria benai na bogoto tu urudwa mbekana hasbi Allah ni mal wakil au nguna ubezemvu za udonda wangabisi baba sakaba na urengwa dujala malini ni kwa mwangu ko belu geire ngujana ngamba bya rumia ule mbabiza malalao yale wanadoli purani hiyo yali angafikiri yo wandu wanukadi wale mausabara de dhuluma warenda wa Komori sisi kariti radhiri wane watu wa dhulumu namna waona wa Komori dabo watu tuona wa Komori hazini warekesema anje mwade tu apasha juzi wa hatua fuyabo wa hatua ngamia shao ngwa tu urengeza vyo immédiatement wa pashi parce que wanu wandu bokoke tu bidiwa fe chasi ici des vidéos rife eze sambina wa fo pirizo na ele akanama liba watu tani dwa salam abunge abo gartimizio onese ukana ayadatul ifsha'u salam do dola udiana ayadatul marid do do daro la ulio o wawade roona banyo yo tongeza mndu harante kibudi ne ledara unele boneyo e kando l'hôpital uono wala hatubu wala ngamia wala jauto andupia mwanzo mapesa sha nabo maulama wakawone sa mapesa ni wantu boko ajala nyuma pesa yaonga mtu hula majuba sha yao mnduka katuka amani haruma nyumba almal yashtari albayt mali zo hula malaho ولم يشتري الاستقرار شيكه هو الاستابيليتي لهون المال يشتري ساعة ماليزو هو لسا ولم يشتري وقت شيكه هو الوقت المال يشتري الأدوية أو الدواء ماليزو هو لدلا ولم يشتري العافية أو الصح شيكه هو نون وأين وقت ما ونما لميتو كما المال يشتري السرير ماليزو هو ليتانا ولم يشتري النوم شيكه هو الروك وجدو هو لا ينايتانا شكونا هو الروكياب وجدو بلاني ما زومبيا ونما جاياتا atemrumsha udokana yawe mnapitole ngujolala yafe ujihunde utoreve mabibi ya ukana ukaupasha mabibi uko mwezini salam tukum ya dunga yabo nasrul madlum na mwanilia wadhulumi wao nasrul madlum izome ngoni mwanzo ndo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya kaurini kazo bana do nasratul madlum ganzo mndu yado ona kawona mdongo tulimiwa katushinda na mnusuru wana watola muhazini na mnusuru wana wafungwa bure na mnusuru wana ula wao bure na mnusuru wana waweze plasi za hao na mnusuru wana waweze mali za hao na mnusuru wana watoli kweze mahari za hao na mnusuru wana watorture wao na mjuheri wasaidie waunganelezi haki zao riwa protege haina mdu ya dhulumi wagebidiwa ya nusuriwa kama enari sikardali ya wandu wazaje sikardali ya wandu raume sikardali ya wandu rashe inasosiasia yaka haina mdu antia unde robo kume kutenda bwa asosiasia ambao haina mdu ya dhulumiwa yoni yo hangwa nasrul madhlumina si singarno surio o wandu aleja singarno surio o wandu aja singarno surio wala mna association anzo ndo darege mali haina mdu ya dhulumiwa ekeushiniga video urege haki yao mni wanazioni wanaume wanawashi wanamaduhazi watoto pia haina mdu ya dhulumiwa ekaushiniga nzo udai haki umniki na partager ba inu darsu muhimu ijonji harumeza dunga ya dunga yabo itibau aljanaza ekewa fumru na mjuhe mwende ba emruola ngena besoin au moins wandu mengomine ekawa fumru ari mwana msho hatungu uswaliwa maudu eni usojo shindo henda na mswali ye de loin na kehule ya swali salatul janaza lilghaib wa tukuf ya dunga ijabati da'wati almuslim ila alwalima domrujibu mwanadamu Islamu ikayao ikahaparwa ende haruma hafla ya manyanya ya virende eke eze shurutinge zitongezao doudo
jibu ekauparwa ekamanadamu islamu hasamma waambe alhamdulillah waambe yarhamukallahu wa iyyakum wa yuslih balakum. Izo zonti pia izo miongoni mwa zonogoboko rambari do zifani awenge wa min dhalika haizo ngabo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi amarana bi sab'ari ambishandongo ne ayadatul marid do udola udia wawade watibaa aljanaza do udo dunga eze janaza eke kuna kaushindo dawa zihe ngoshinda wanda rumwele joso au wanda rumwe swala watashmiti lats ekamru hasamma mru ya mwambi yarhamkumullah wa nasrul madlum ekanga bomdu ya dhulumiwa na mwende mwasaidia ndani haki wa ifsha usalam do udola uliana na uliana salam. Amma shaizo wikayao naha anhu nabiy sallallahu alayhi wasallam namfali mtume izo mtume sallallahu alayhi wasallam ya ziharaza dazibi kwezi ashirku billahi do mdushirikisha mtu na Mwenyezi Mungu wana besoin de waone mwalimu weze ngo zao atamba ntile jao atamba panye jao atamba jao die jao wanlelo siku kadha mroahe amba jao amba afanye mulidi amba afanye jao mwende siwani mndu ati hama ulade ya humba ukutarum uqul walidain do urenda nai do ulawa do tandisha wazaya mtu qatlu nafsi bighayri haqq do mndu towaro hoitiha haqi azina do mndu ufanya ilaka batina dola asirqa do mndu hiba shurbul khamr wal musakkarat do mndu no vinyo haumndu renga emfanoni zo zindu zile zao enga mona oje kwezi watukufu o ulevi ulobonti juu exacte zinji na izo zontipi ngabufundi utowoma wanyu ndo uoneso izo mtume habari zifanye pia nizo habari zifanye pia iyo ito jotosha aklu riba do mndu la mali za haram wababa tuna watata tupia ngo tuko parando himiso ayo polo ni kweli jala mapesa na balanga wandu wafanya hazimezi kwa jalibwa shaungwa ni kwa mapesa bawa kazi zake yemba wende aklu mala al-yatim dhulman do wandu wadungo ringeze mali za hema yatima wanyisa orengeza saya wo ambango wavuruta halid mbabaho wana hafure ngeze mali zila ufanya ila dhulma ila ngo hibo ngo dhulumu we mzazi au mbaba urengeze mali za mzazi au mbaba wa bengo ufanya tahalili na zila mali za wana wala wabaki lahum batarik ila shahwana wala taqrabu mala al-yatim illa billati hi ahsan yadunga yabo al-kadhib wa shahadati zur do utodwa bandrabo na utemwanye temwanyazi fo temwanyaji yohamba shahida zur wo mndu wadamu mwi utoliba ndo ambe amruto ambe jaw wahole wahamba al-ghish wal khiyana do tirishe ahilu cha ufalsifia ndo da ile manga yamba falsifia tijendeni na khiyana yutrahizon الظلم والبغي دو ظلم مندو na urenda nayi kata rahma do mndu umana nembache ya hai alghiba wan namima do kalizi ne fumbo na ndugu wa mafsam nayi asikhriya minan nas wa iqtiqarum do dara ukofanya da do dara basi kabila hatu do fanya jao omba la jao mtatahi jao zuka zirendo hizo atajassus wa su'u dhanni bighayri haqq do mndu enda itunda mengoni mwizo harumando la ruhusi wa mbiate kamera oda honi udotunda yotinje ruhusi udotunda telefoni yotinje aina katujo wona kasava pango jomnasuye kaharaya ngojo tawe mnamba hauzo mja wadaro au jomu hafu au lo wahufu shauka ndo tunda ze logo aina barugo ndo wala la utunda na mnaila sukasi rendo wala tajassasu annamima wa ifsad al-ilaqat ukalizi no menyo relations za watu adiyat al-muslim da haina ngo Kongo tambisho mana da muislam al-israf wa tabdhir domru sampanya mali na gaspillage na poa na ngo za mafiti waudo nyanya shetani abange banu komori ando na shetani wenji ande mavallahi wa shetani ande mazimeji wa shetani ando ajomba shetani do azaza shetani do ajua shetani wallah aizabari Mwenyezi Mungu hamba shatinda mimi sina Qur'an. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وفنوا إسرافنا مساجاج وأولوان الشيطان أوجيوانو يكابيدك الشيطان يقولوا مموني بديم دونغاني ميدار دينه يعني وندوانا مندي مسمجوان ndo msajaja wanjitaru mamaleno ndo afanye poa kwa habari wanzo waje wadojiona arudi hamba wala tamshi fil ardi marha arumesura wo
surati al-Isra tilweda na ujikaza bahari wadu wakazemna na ideni innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula bakuna ushindo kazangaye ubo mnapamba ukazengaye yeso ni mtfanyaga nyimeli wa mitili ya ruswa hivi de tsan wanishide group ya tucha udowe habari upamba maile unika wandu watsan wali ode ujitar mamale ni na problem shabaru mwishuli mwanzo ikimimi jantu ajao ole haonda hobi ole sisi roti nzambe sisi ina katika nyungu sisi jago basi mtofanya ili takabbar bas ya dunga yabo atakalluf wa tantu fi din doji ikando ko ibika yao kesiti na wejeza atujili asila ujengeza no boko kujamba uzifa alqawlu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bighairi ilmi domruha baizo Mwenyezi Mungu na mtume mriaje ndo ambangu to darasa no katenda shioni asoma amweshelewa umwangeze ntuzinu emwangeze ntuzinu kutoto wa darasa haina mtume sallallahu alaihi wasallam haba man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar haina mdujoja kanti ambangu anzu yanisifu basi nekati juwa ngwanzo ya nikase drabo ya beti dotia Dior na miti do chamba misiki si do pashia jao na mi haduka jao abo mdo moda abo mjomba enda kambanda mwamba unsami yeke kutanua na jana batika okuipe babanu Abu Jahali na Abu Lahabi wakafunguliwa hangu abongo joka ima baba kwa yama wakafunguliwa hangu jana ha zukoni wakafunguliwa hangu jana aba alafu la ndio usije aribala udejirana do aribala Abu Jahali na wakafunguliwa ha do jana amba iza kweli minja njaona wakaondoda oniyo shati ono farasi mbili zikazwa nimero ya Quraish bayola ejirani habari rabora hano la rani anabeze rabora baka natunde nijeza kweli baiti unde jirani ene rabora hano la yatude abeze ba hewa saya amba iko mitojiri mimi uka nyumba yangu yongiyo 500 etage amba ile nyumba mimi maskini shaminga amina mnangamia uliona metera majana matano yanugora alafu amba indini ngamia ilona metera majana matano ayo ipashia chei amba miwe ya rumwae edari yohani wakati yese shinizi pashia edari ya metera majana matano atu banda bona ujinga ukapati utajoi ambao ulaga bo arimzade yala la tabiri baba no wa kwatulo la nywa zado wenje zaiti nda nywa zade mlo yabo wa zade tao tiwono jao alafu ngabambia mnduma weshe wanone tabiri naona unanzeke yoyo kweli ewone ndite na baho tola la wasiuha tiwono tabiri hama niliagari la nyumeni alafu tsende tibalia tikawendesa alafu ntola muhanja wa hina na wasile mahala na kawen abageda timisizen tizizaho ujowone accident wafanya okay wala wasa rumme ujeda wa daktari na unazisha na malala wa ruku bangaba yakammaleda na daktari ba unazisha na malala wa ruku besheto ngashidu ndo haku wanaenda mwanzisha na malala wa usiku alafu la balona malala wala hende oda honi atentwa bilare joy wabiri mfumare je shila itonge shirungo hura ushizia basa alhamdulillah shizia c'est vrai shizia shitoka shidon roten abo oui e udola je kadombili usiko kadona amba ashenda parola tanzima litomnika hali halala shitwa shibono na tola la basa Anthony kemazie hali si unubare hemekala la si waba sa shitwa shibono ngiyabo ya wazade ya kajalele dala uhata shani kai mhazie yale basi haundushikalie abunge yabo kwezi watukufu upande wa bili ilikanza ni mwenese ni ukana husifu mtume sallallahu alaihi wasallam raambilo mtume aka ujisi sikati mmona ambaka ujise manyenda ya uha akana usowanyo kuhadro robano kengo ndo hadwenda na taratibu rambilo azuri kubali kawa ikaundu alamma tamma min hamlihi shahran ikaundu mezimi la bakasira baba isa babiri mwezi ya ngama zo ikaundu mezimi lira ikaundu mwezi mzima izo pia gari zijua ngaranzo rambilo izo mtumia habari dunge lijua umona beboni nizi habari tidunge sondera gari ya mweza shoka wa shetani na Firauna shakabati izero bora habari zifanye kabati zifanye ni mtu wona miji hatu
ezekalisi emasahili owizi edhuluma ekiburi oulevi ofiraji ulo michini hatu izo deze darasa bidisika edhuluma ola kutweda ndaru mwisha bashida bala renge ndani kwa na nyumba biyo bamdega babine zangu kartina rogosa dini litifanya ho litobunya msacha mruvu saba halala zamboni wa miswiri saba halala bwabo lelo o andru ambao hanza mtume waodo andru wao wanzao shetani ya mkababa wa mwimilia watimbo senai sadi mduni pare karti mizivanwa amuge yabo rikanza ari mwenese wani yoka ebanu nyi wandu majuha msaidia o mndu ya wandu hafele bya lati zero walomo pirizo ebanu kwezi watukufu trahizo yo ivumbula ebanu kweli mbuli azali hata 2029 yarendi ngamfikirio bana 2029 boraya resevoti au mhere wa yoka weyenti atukatwibe abantu banukoli mnika azali confiance yoka ngojuka urengezenti yana bana 2030 e comportement yakili hanyuwa komori pia ngamfikiro kaza ali bana 2031 tiyange joka ruma emergence ilo swala ni muzisa wani kweli yakili hawa komori wafiro kama na 2030 entinge jo urengele azali ujo irengeze c'est malheureux wallahi billah alafu mafundi wadunga azali wadunga mbahuwa wadunga mreme yale koti wadunga ina baba kibana kwa tuone zijirio moroni kwa tuone zijirio komori pia nezetabu basi tijohanza ni mafundi mloda nyina azali ni ma député ni ma ministre ni ma gouverneur ni ma directeur ni ma conseiller mloda nyina tikanzani museno wana masuala wana ezenrogo zingizeje harumwensi hatukwezi watukufu ngamanzo mnelezi ezenrogo ni zamba uzima harumwensi hatungizoje kumnarogo mwangu tijanza mneleze uhusu sécurité ya wa Komori de amani ya wana no fujar ya wana no katili lombiriliyo sûreté wana wa Komori wa sharu amani na usalama ça va iho au ça va pas ambane mwana ma bienvenue ça va iho wa Komori amani no usalama ne sécurité ne sûreté za hanyoze no gongizo njema kabati ulona harara kabati ulona shaka na ila mdungu hambele jimboni unafiki ya okay, amani haladara n'importe quoi ngwa fao wa jeni ngwa chao wala wabala sembwade wala wabala deja kasina mbwade zinyika ruhao renda hiyo wala wabala zenziro zao janibu uruka tishindo zali ya Komori muka tishindo mko topashia ati johufa pinda wao alo hiyo wabala sembwade wao ndo hafa wa tungonji ya tamita miulumjini ebane garde côte ya Komori gonda ma jarima ya jiru police nationale gonda gendarmerie gonda armée ya Komori gonda paf gonda umsati jawdo batichu hatu yede nuko ya madeke mndu wanzu ya rengenti bo azali na kutushinda aho iyo itochuka utongeza wende zaho tambengo ni hata 2029 na 2040 parce que mbango muhimu ya Mkomori ya ukaujisa ruma amani ya jisa ruma usalama ya jisa ruma sécurité izo pia kutina babenti mashulo ifanyao deuxièmement de santé yabo harumanu wa malizo zila rakauzamba ngabo police ngabo gendarmerie sha wende ataha mafujari na walevi ambao PGN basi na wezi na wafiraji wa mjobi chimo wangu afika batata barako ili ija ambanga polisi municipali wa umroto kutofikira na makulo sharo wenchi omijini kutu Allah atambango ya uvaya kabati meri kabati mruwa bavu kabati député ujosubuti ya bwemna hanyo ya mbengu da ilio ndo mjini hawa ule bavula c'est depuis cinéma za sororo basi jezilo monsieur le maire monsieur le député monsieur le maire monsieur basi lo sororo basi wa jizingamani deuxièmement de santé kabombade boko izo bidi wangali wa hatema pesa ajuka udo hujana izo son tipi et santé sécurité sociale ema médecin kwa libondo watulili ya wangaliwa wade hakika litaise machine za udetect za udécouvre eze IRM imaginary eze scanner hayo imenye ha ariyongi yompane scanner yangopi eze echo eze radio eze analyse analyse yo kefanywa abantu ariyonga nzenda fanya Tanzania bashenda fanya analyse bo Komori la ministre de la santé ngabo directeur de la santé ngabo iso tipi todo taima daf
DAF directeur administratif ne finance de waheria libas wode DAF abo we kama wale dara ndihaze mengo mnamwizi wode DAF moda hubini shawala timu lona kamba roko shawala ngebala ya dore ngeze mali ina msaja atafanya cha uregeze mali unike walijia idea hapo basi alafu si arrive no ze pharmacie zilo yopie malala ya biri pia watu ngula sumu ema médecin kwa tuwe zizo mishahara watu lila zero hosa hao bao shabo wao hama nza shonga ba watu yangale mbula bale mbele hula bombi je kliniki atajo wone mru abombi je kliniki yangu abombi je kliniki pia watu ni hawezi wallah massage famu emanasa vanganto katushindwa aba kama emana twenge na itwa ihura hana we mzaza he mba ya zimba emana we wana midwa we wavuriha we dongwa zalisa wazika ramro mhona mamru uvuro mkabaya emana shemi ho mhone emana jaire we mana katuishia na balai na usikungu twenda sava kwa jasaya atermo ngoje fanya cha je Nicole Gwamba amba nende na fanya amaba ngwa ndunga ndo tunji Leshe lesi zani mabia dezahe mrenda akofanya hazi ya do tia ndo na suppositoire alafenda mama zazi ndo achi ezabari azina kufanya njaka ujibi waje kaje Nicole kwa la futse na tiloni kwa wanainde no doti ya mndu alafu zero na kauziona hizo njaka ujibi wa atata kazi tutaswafu ro na indilizi nduzu waswa abonge e system ya huse santé hatungio nul catastrophique aina mbulo mmade ulo na rali kumifia atawe o abasuzi akagitsena kana zinizo kasi yanti matobibu Allah haina mrulo na mnariali yao katu waza ukagabo Dr. Komori amene tawe médecin wa mwema u kabasi muro ai ujoja hamangaria ni ma Dr. Komori parce que genyu ndo kweli aswado imnabili mapuzi wazali egawe ndo kweli ujo ebane mali mbaba ho ya kutushindo wamba ya jena bayere mu bontijo kutushinda mbaba kwa mbaba no tiso motobibu ukabati yere mwa shado todo nikoze kwa zonda wo ndo hifa wewe mnara mu ulo napitali ambia mbaba ho ba odole ne mapesa wambe kana bantu ba mi docteur shakabati yere kabati ndini analyse bo mbaba kabati wana hepia onwenza shonga ashaola ole kado fanya siasa ole kado melange ewe ida ina fanu akaenda taiti mwana waza lila pitali ulo ile maarufu uno dahubino half ukaenda wa relege ndo waone fan ukaenda mteso mwa alafu ndo bachao sheleke hale mwata yonge joma kamisa abonge aboyo ya bili banda de sécurité de santé kabati ma infirmière massage femme au akamba vizazi ni sawa lao liwa tolo administration catastrophique mna karne ngodo ulala hata ari karne ke itari jao kutuna ujinga ama wantu walo watu wana mdungu fo bala kana ubeza wa msove vizara ka udoma angalia analyze chao shata watu wana mdu mkaza serum katujwa kwa winge na sukari nike glucose esukari si hi akaza serum wanana ule bakaza serum bana mdu ni tia mdu serum na baidula itafanya zero gozo tipi akatwenda bakaza mba serum kaireka mdu ga ngodo le pitali ya bale si chafu kamba kaza serum ay menno no chafu ba mse utujo ntombada zi serum ila mamna chafu shamtujo shabala ngwanzo kasema pesa serum rake jaisa wala basi go tukaundi ba mapesa meji ba kaza serum ndo ahulu ko ba sashe tujo mba tuja kele kwa jata ile ko jola ha wala kwa janali yana sashe wala kaza serum ina aina ba mbalo liyo kaza serum hapo wambubwe kaza serum wa mdu kaza serum le titoga limdo kaza serum au da sasa kaza serum wala imitiwola haisa ngojoka ngamjo facture yaja aibidi afanya operation abidi cha aina mdu jola haono Dr. Komori wa mdu tina mana ha utina la heleza maremu madamsa wa mdu tina mnamedi obarini wa mdu tina mna taxi ho pareni au mdu tina mdu Marseille yambabeza utawe wenda ba mjodo hangalia jo utawe wenza shunga wa amange uhusuye santé ezemaliza wa Komori pia izonge mwede mtaha wa ilia wararu mtaha na mashini mjana yabo wabwa njo kamlemeshe ezemaliziro yabo pia Andupi ezemalizi njia rumwe mashirika ya mfio EASA yanja rumuze le teli za Tanzania EASA zinja rumo l'hôpital wa ho ashenzi wabaki yabo ngwango da amjobala mali suo jabo mdumto marugo yabo uni urenge 5 millions unike 2 millions yabo urenge adunga bonde zao ende ya fo
so mtoe majava java nezinu zile abo mtie baingeza mbuzi abauza mbai mtie abo uzifume rebe sinda na bengo jola mweze ndo enda fanye mezi sitange uje tararuishi abo enda hafa yafi yako wanafanya kairi huo warende ya jao awala ya dare mahindini au kaya resist hata wasili ekende hiyo ya fepinda bahiwa misuramba ruhu mutu baid anni enda fe hule nami abonge wandu wasoma wajuawe namna ya unono emalalawe ya viri kapati matwabibu wa nyumeni ujo na twabibu daktari isilah daktari ada ando siko komori ya umba tusha ada na da devina isilah na abweke wish arigabo tujiparo adza mbushi shabas kabati wonola wajuzi enda ya jarengwa ufikiri sambi ikatubidia pashi kabati ma daktari komori beseba ntujua nge video ntujua aeroport ichangewa aina mru ya la manga ya jili haya bana ngutsorele akawaki wetu wabili tujua lele vushelize brocheti tujua lele kafulila tujua bana zala vuliza masahi ni basi wabwa bila kabasi mlodo komena na bahasha nzile namna raziona yura kamsom zinzile namna ikoka abongea we sante ya Komori zemaliza ngami ya rume mashirika ya mbio nezolete liza wandu na yao mali ya joka ya baki Komori wandu wa ali wafanya hazi wa nshindro zela pitani baada yabo emana balo ushenzi winji na tabuzinji de emploi des ehazi nza shuga wanu wa ujuma utopashia ndana huja shaka pati ufikiri namna te yabidi joni kwamba salary ufanywa ziyatulilia afanya baadhi bangu libamba mshahara joto shaune maindu ya dalili wazi 15 gawe na wana watano mwanzo wasome moroni ali privé tena na mnunga mwana yasema Abdul Hamid ekeka yasema Abdul Hamid hapo uwo mwana mwenza shonga egabo nguto usome sosila mubo shaina mnunga zasome école française za Abdul Hamid na bala yatakwa chapamba hindu mwana wangu jorengo abo yatoleza vati yabo tiono juzi la zingarani comic ro yabo barengabo parwa lo ule wa sebontia kama to wezemba mayeni abo tilizo ngojo arjo wona na mahane kila sindi yo sisa desilia akutina bahindu ambiye mwana atoli yabaki hapo mwana go Toma na Abdul Hamid la ukuja unamba ndo mpishi alabo masi ngojo mlike na wili ko bangari fanya eske ngari joka fanya jao sisi ngasina jangar lalao lelo ngari joka utali yabo masi hata sa shenda sa sita security sa ngamlalo hunu ngojo rombe ubele bak mutobela mna mwana au utobela mbandu vuko ya Tomo kama mtutu ndo wana kuna ushindo mnikana wili kuna ushindo mlibia prive shako ngojo ajangu rengwani magari ngutino credit ngubalo mara shida unukando na utokata kama tindo down ya wakati masabuni ya Kongo alafungu jena na rashina na shaula na KFC na credit fije mjomdo ambaye ka chao ambaye mwananga mie mwana ho gemade mwana kina kaseri ile hao bolo iko kata hosa marumbo na hizo ya ndo mdio pishamba ubo uko kata ukero namba ubo shaenda ho bolo weza sasa siba kiziolo ya boba sitati mta cancer hao wana watungoro ndo lahi ngofikiri wala wana ino ba utona ndio wana utozie mwana ya somo bo mjijuini uko kuna ushido mnikana wila ina usiku kuna ushido mlibia ina usiku fundi ngo aba bongo ngo jodo soma bure aba shofera ujodo mbele ya likoli yabo basi yabo gelazimio wandu watunde hazi ngosomeso unangofanya hula chao wandu wakenezi hazi wandu wahezemba biza mishahara bemba biza mishahara za Komori ila wala ya zayo wana ya homona na ne mndu ya kausoma dana ya munga jati alhamdulillah tilo lati za ya to wana wasoma alhamdulillah mtima ingenieur mtima pilote mtima docteur mtima mwiti ha ingenieur na docteur na dino ewa hantu wara ngwara ndao na mwiti mwiti wama na usomi design ambele mwiti wodo uliso wanyanya asalam tak wodo uliso wanyanya wasom wode himisele da hode mwiti bayiwa ne madaho ya hatu ya waya himisele wadumwe dawo meho azali wadumwe dawo beze rabo no ele fitina odo himisele madaho ne miji sija ukazi watukufu na mwambie kati njia na ikwazi ndaje dingoni abongea diploma za Komori nongo shioka emanga ngena diploma baada yabo gelazimio wandu watunde eze conditions za hazi
wandu angale mishahara, wandu angale zepri ezilera za hazi zo pia ngebia wandu wazitunze, wandu angale droit du travail. Haina mna mwizi ya jabala ni mwa directeur ukuti hazini wewe ikakujala jabana na ukobo we zisi papu ya bonga mjoto hazini ngamjo licencier ya bas abo iyo mengoni mwezi one sawa ya uka ça va pas du tout. Wandu wanjia harumo msomo eze mesures za urenga za ukwezeze niveau e kwa wandu wasomo eze stage eze formation iyo mengoni mwezi nko mhimbo ko ikaula simu e kwa wandu ngwaona hamu ya henti ya uka entiendele entirengele abwe binyo wandu ngalize ngo iso eze service public wandu angali ezala zimudazi ezilungana na dini dazi ezilungana no standard dazi eze formation dazi eze stage dazi wono mro fanya stage hata rahane ba hatu kufanya hazi ema fundi wapangwa unda wapi izo ngela simio wandu waelezi baada yabo ngabo ze recherche scientifique eba no shili waunda banenge tudo wabushi be serto joba ki okanamba madaba bas chabane ba mnavu emba chau dogozi nji za tukwa rumishi parce que kartina eze recherche scientifique komori ze laboratoire osona mduge bala fanya ba hame goshe basi kabati wandu wanyumeli yoka banu kartina wandu kaza kartina ma historien kartina ma indoni jau bane mani anu ne tinupia bane yakairida abe yatoka irida shayo ngarumilo mweze ntiziro ati yofayi wandu abonge ndugu Hamadi izo zo muhimu za utongeza wandu wa nshindo wandu wenjeze niveau eze benza bari wakomori aina mwa hauto charita arumeze ntiziro emana bo wandu wanzo jo some parents au wasome jao emana tso tende mbabi indishele keze gerevuzi ja ahura dunga na sawa hindi shawe ni mtonde baki abo mahani kujija undege mdomdu hazi hata hadi wasasila ya soma katawa hii jau basi wandu watodo ja retari warufu hai mrenda somo sina mamingo mine ngebala babo eze formation e mafundingo afanywa ndini za nyumeni abase mafundingo alikuwa metodi za nyumeni abantu kwatwanzi haye lakre abantu kwanzi hawe jau abo matablor muzele coding anzu yake namna kadha yabo abasa jau izo pia kwa lazima ndo ndo neziyo zilambuda za dongo ndo mihono ngoni halo mmono unifunze mayange aba mtu kwanzi hati amjoja ndonzi hamarambo na hatwimbi izo pia menji ngamwishi yao mwenye haki ya hetoi ha intervene ban aonesa wanzo hakili wangu jonesa utuhanza izo za hahi amunge yabo marhaba menji bo wanjia waonesa haki yao sikarna uzilili amru